Kinong penyat bat kinong hikai kesin Vianney's High Secondary School Umsohlait ki wer bat khot ngobha ya barok ki past pupils jong ke school ki kimi ki kpa bat ki kena school bakin poilang kroi ha kesengi penua ya ke Lehkmen Golden Jubilee kabanlong ha ka arpu pra tarik ursau. Kini kedai kejing Lehkmen ke bakrau bat kebansa kenmau ha kejing kenjo jong kini ke school syakisan pausnem kejing ya lenti jong ka ha ki kam syakri ya ki long din ha kini ke than jong ke temri boy. Hakani kesengi Lehkmen ban Pynkut ya ke Golden Jubilee kan don kamas bakot hakapor shipau baje minstep da umus Reverend Archbishop Victor Lingdo. Hakapor shibaje no pai sengi ensdang ya ke Lehkmen cultural program balapan kre ada ki kenhon ki batbit bat ki badon ki sap bakerpang. Wat pep ho yo pi pangnot hadin.